aja ayat ras matangnya sonari dua mupar musik namin bare di mahita sian nomor 440 ayat sada anakku. Baur kisi ima inumoku silang ini tuhaki ima pujioku pai masogot sahat au I edehonoku. Psalmen 55 ayat onom sonom madidok disik beta mahita manukap doh marsoba marsinggang mahita tujolo ni jahuba sitopahita ido sahatna martua mana tumangion hata ni debata jalan aupiapsa amin. Huba amanami marhite hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus siokku jalasi belwahami mauliate do puji-pujian di basahat nasa rohanami Tuhan ala totong do didongani asini roham kami salukna darlumowi ma ali Tuhan keluarga oparan mi oputo manok totong dipergugui ho nasida ima ali Tuhan di siala nong jungulu di jauho ina namion siat tonga-tonga nami terlumowi ma siat tongani keluarga totong doali Tuhan di parhatopot rohanami salhukna dengan dibasam dohot nama dongani boyali Tuhan tolhas satu ulaun sadarion terlumubima ali Tuhan di parnakok imatanarion dinang maralaman ali Tuhan na tua-tua namion sialani ali Tuhan jumulu mahujuh kami ho asamian ho di tonga-tonga nami asa totong ali Tuhan di nama muka ulauno totong di bagasan todim asa di bagasan hasitongan doh di bagasan hati gorak kami ali Tuhan laho mangulahon opar diakta paradaton nami di pertuawan ni na tua-tua nami asa totong marhite ulaun nami on ali Tuhan gabi tau sangap di kuarmu dabadai gabi makorhon pasu-pasu doho hatuaon di sudi akapoparanna ali Tuhan debata amanami namaruduk do ulaun nami on ali Tuhan sai lopoi jalatot dimimian asa boi sian nama muka sahat rodi nasib pulan non ulaunon boi mardalat di bagasat dame dohot tolong nasian hoi atong asima roham ali Tuhan sai pargugui ajari hami ali Tuhan asa hop martulomoni roham ulahu kami ulauno Tuhan dinalaho paborhaton inanami petu inganan paradiana parsatok inani totong tuho ali Tuhan pasahaton nami asa totong di bagasan hati urong doho di bagasan mulus ni roha laho paborhaton inanamion saluhukna akapoparanna asa totong ali Tuhan marhasonangan saluhukna akapoparanna tua ka ali namangihut atong digicangi saluhuk ali Tuhan pardosa na gudang dohami jumolo urasi mahami ali Tuhan dan saluhut dosa nami ini asa tuktama hami ali Tuhan gabi hasahatan ni pasu-pasu
Jaloma tuhatang yang nami hola mangasahon guarnyanakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Asini rohani tuhatta Yesus Kristus. Doho tolong ni rohani di bata amata. Doho persauran ni todi perbadiam. Madongani hitau saluhutna. Amin. Pasal kami batu pertukot. Pinokparin na tuto namin tan lumubi ma dianak kon ni dainangong disakapi rohan nami raja nami diari sadari di pernakot ni mata naryong pataron nami ma dainangong tu ngalan pereda dan parsatokin ni asa anggiat di pudian na disudi nang ditangyang mo na mangido amang raja inak suri pada asa anggiat di pudian na tutun kebihasatan di pasok-pasok ni debata sudi kami terlubu ma pinokparni na dua-dua namyong molo petuk songoni na buhi tarhamaletok kami dapat yon ba ima jo na buhi terpesat kami mau lihat kurang madiamu amang raja inang sul pada terlumu bima di raja ni hula-hula nami songoni ma jo wata pangapop pwede ni suhut ba melihat eta uduti maulot ta besok kami hula-hula muna margana baban ima dinaung jumulu maru jumulu ima boru nami iboto nami siat tonga-tonga ni keluargamu siat tonga-tonga ta di bahopu nami bere nami bahwa dohok borua di son kami ima dinalao pasahaton ulos saput tu boru namion tu iboto namion alai marhijau doa kami mengidu tu amat tamar tua de bata asa di pudian ni iboto namion mana putih nauli mana putih hagabeon mana putih hamoraon di pudian ni iboto namion tu hamuna keluarga besar terlumubi tu poparan ni iboto namion makuling isosoi ditongan ibabawan asa horas tamu pao punami berenami na tinggal di bonani pasogi horas manna di pangaratoan batutu jadi songoni mari hamu namar hamarangi namar dongat tubuh terlungu bima berenami paho punami jadi di hoboru ima lau pasahaton ima ulus parpuri ulus sapu siap kami hula-hulam alai posto rohanami marhija mata martua rebata asa di pudiammu meninggal hosangapo meninggal hotua tu saluhut keluarga terlumubi matu paramu ulus saput ulus parpuri asa anggiat dia itu hataho di labunga nagabedohoto napuna inganan di inganan nau pinarade ni tuhata jadi nuekpe anak kasihan martapu bulung go marbona sakalan marnasa suhu marnapuna igasan sakababa dangalan igadanga ukupasahat dam atau tulamang modasi masa ton ulos parpudi to makmon jadi bodo tupe songonon noy perjongjong ngami akatulang mudo bapakmu itu las marwani badan las marwani todi kuna burju ngadi sobe hami hula-hulam dinalau pasahaton ulos parpudi tuho bolo naujui itoku mungadi pasahat amongmu ima bapat tai songon ulos parop patuho nuang ito di partuamon ro mahami iboto dinalau pasaton ulos parpudi songon ulos sapuk tuho ito selamat tinggal madihami saluhuna tapehom
Ini nomor tunggu dulu kanan lo butuh mulu. Enggak beda. Jadi uduti bapak tua mak. Ima urus sapu, ima urus parpuri, tuna tua munaon, ima guru nami. Asa barita pagabe tumita konsituruan. Di pudian ni, na tua munaon, ima guru nami on. Horas mahita na marukula marguru, horas jala gabean. Batutu. Gabe jala horas pinasahat tuhamu amang guru nami manang protokol maudade. Songon jujur ngulu ni dainang oputoman nauk sor maduon amang raja inak suri pada tarsongonon ma jujur ngulu ni manang rioak singkat ni dainang ia opung naupo parhami ima opu palaki na mangalap boruni rajai manalu sian simamora ia anak ni opu nami opu palaki ima opu hobol na mangalap boruni rajai simamora dohot utasoe ni rajai boru nababan sian katolik ima nau popar dainang nata pado-pado apala di tikyon anak si nomor 2 ima opu mason na mangalap boru ni rajai boru silaban dohot Tanjung anak si nomor 3 ima opu linggom na mangalap boru ni rajai Siregar dohot Sibajutak ima nau popar au sendiri iyo punami opu dungdang anakna bawa dohot buru anak siakangan ima opu hiddi na mangalap boru ni rajai boru manalu anak si nomor 2 ima opu dumodong na mangalap boru ni rajai boru manalu anak si nomor 3 ima opu rasman na mangalap boru ni rajai boru nababan anak si nomor 4 ima opu toman na mangalap boru ni rajai boru nababan ima napada natapado-pado apala ditikyon amang raja dohot inak suri pada dainang manang dahahak nauk saur matuon anakna ia po para ni dainangon nauk saur matuon ono may bawa dohot 2 may buru anak siakangan opu cahaya na mangalap buru ni rajai aritonang anakna 2 bawa anak siakangan toman lubat turuan ima pangguaran ni dahangon dang marahasohotat do peamang do tawinang lumubi di hamu rajai hula-hula nami anggo sia numur nunga tang anggo umurna mangido mahami tuhamu saluhutna raja nami asa buat kamu ditang yang muna asa tumibu anak namion dapat rokat ia anak si nomor 2 ima amat cahaya mangalap buru ni rajai nababan
Jana di basa-basa Tuhan do dinasida tolu boru. Tong ma asatangnya kok kamu amang. To tamuinang lumobi rajani hula-hula nami saluhna. Asa tubuhan anak ya anak kon paupu namion. Ia anak ni Dainangon si nomor 2 Ima Opu Felix mangalap boru ni rajai boru tobing sian pagar batu di basa-basa Opu hatta do dinasida 2 anak bawa dohot sada boru jalan nomor hasohotan Ima ama Felix mangalap boru ni rajai siregar jana di basa-basa hot Tuhan sada dope anak dinasida guru nauk sohot Oma putra namar hamulia tu anak ni amang guru nami marga nababan ia anak ni Dainangon si nomor 3 Ima amani Monisa na mangalap guru ni rajai guru manalu sian lubu sunut jana di basa-basa hot Tuhan do dinasida sada anak bawa do tulu boru jaladang adong dope namar hasohotan ia anak ni Dainangon si nomor 4 Ima Opu Eliora mangalap buru ni rajai boru marbun di basa-basa hot Tuhan madinasida 2 anak do tulu boru jalan nunga marhasohotan sada Ima amani Eliora mangalap buru ni rajai si boru situ morang jana di basa-basa Tuhan dinasida sada dana ia anak ni Dainangon si nomor 5 Ima Amanopel mangalap boru ni rajai si bolon jana di basa-basa Tuhan do dinasida sada bawa dohot tolu boru jaladang adong dope namar hasohotan ia anak ni Dainangon si nomor 6 Ima Amani Willy na mangalap bulu ni rajai boru samosir jana di basa-basa Tuhan do dinasida 5 bawah do 2 boru jaladang adong dope namar hasohotan ia boru ni Dainangon Ima Opu Josapat nababan marhamulian tu anak ni amang boru nami nababan sian lubas siatar jana di basa-basa Tuhan do dinasida 2 bawah dohot 2 boru jalan nong marhasohotan sahalak dope Ima Amat Josapat nababan na mangalak boru ni rajai boru kuda diri jana di basa-basa Tuhan do dinasida 2 anak ia boru ni Dainangon Ima Omak ni Sitison Ima boru ni boru naung dipamulihon tu dipalumehon tu Dainangon ditiki ngoluna manang sorang dung magodang amang raja inak sori pada aidung matua Dainang gabe sorang boru hasian dihami keluarga jalan marhamuliam ma boru hasian ni Dainangon tu anak ni amang boru nami sida putar sian si sordak jala di basa-basa Tuhan do dinasida sada danak ia Dainang na tapado-padopon tubuh ma di Pialangge tanggal 10 pitu bulan pitu tahun 1937 marujung ngolu ma Dainangon di hari 30 siang marujung ngolu ma Dainangon di hari Senin tanggal 8 bulan pitu tahun 2024 jalagok ma umur ni Dainangon 85 tahun kurang sia ari ia puparani Dainangon anak parumain boru hela pahopu nini dohot nono
godangna 50 sia halak. Jala asaguan hamu kami amang raja dot inang soripada ditang yang muna asa dapat rokap diakan naso marhaso otat dope jala tubisukna akan di parsikolahan jala tabana akka pasu-pasu nau hujalo kami sudi keluarga inak soripada molotung nahurang lobi pajahon nami sian bonania suhuton taringot di partaropor manang riwat hidup mi dainangon mangiro maaf kami mauliate ma di tuhata mauliate dan dihita horas di pasatam itu protokol Mamang dihita hasuton songoni boru bere ibebere nunga herasikok bedison. Jadi asa tajalo tortorta. Jadi maulate mali Tuhan, maulate manang dipungata, dipernakok ni mata narion. Besok kita nuang riting jalan hujung kami doa dia mau buru nami, buru bere ibe bere. Asa tajalo tortorta. Amang par musik nami. Di pertuan ni natuto nami. Kepada dikto di pernakok ni mata narion. Asa asi matong rohan di bata, di sudi poparan terlubu ma di bona sutonon ha duli nami. Asa di pasati akka pasu-pasuna di pudian ni natuto nami. Emang permusit nami sama kona daudi kona dedengkan kujalo ami ma badama ma godang mulai-mulai amang permusit nami asal lihat parora asal lihat panggabian di pinok parnida tu namiong badamang ma godang lihat
pe dihamu hula-hula nami salhuna nang roro hami marsoba do meniup kamu asan giat yan ditang yang mulai salhuna tu hami ka perkelengamu ngagurumuna dilihat tuhatta kapas-pasu na uli na gudangi hagabeon hamara Allah sang apa di budian ni nami ini tada sa rumodong dia amak berbaju kami nang roma hami marupa-rupa do meniup hula-hula nami bahan manahau batisi. Anak sesuatu jadi kalian dan cukup dan sudah uhum nak pe si nabi na susah dia tuk songoni pe na boy kupat pahami sama pasidot na tong ima kerja nabi las maruhani bala las rohani todmu asa songoni itu ngaron nabi didik si pama gulang-gulang pangrahuna untuk si susah dia pe na boy kupat pahami marabuk kamu maninduk kamu kerja nabi Tuhan di Batama namang gugi baju-bajunya. Emre, sangat kami dibek kamu haber kami sikak niatong asa ditang yang nami dihangu sedukna raja ni amang boru nami tutik kini nengro sikak ni papa namu nabi namu merepuk kami saya dipasu-pasu matong dan udah tanganmu dia akan nama sekolah itu saya dipasu-pasu Tuhan dalam bisu dia akan nama ulu kerejo asa dapat perkerejuan ima dalam ditabani nasrata tu keneng romah hiti ulota apalah sadarion asa dono ku masone stutu asa pagok matong nama hal tu dulu mana merubian horas mahami ulah-ulah mu nama jalo marlipagad na masika na dihamu amang buru nami na mga liabuti mang buru itu dihamu saluk na terlumubi ma di poparan ni datu tonton tu jalo mahasata tu si tiu jadi amang parmusin nami bison asasa di pasak di batay itu tu tutik keneng ro di poparan ni datu tonamion asasa ati badamang ma asa saat
di ulun nami sadariot banna. Kami nunga berjodoh di siat kata asal di siat rau nunga masyat tusat kita di si godangnya 10 alu hamu mana mengatur hon napa sahat tong mahami mama somaso amat dan amat tua dari baca sama lima ulusan kami di hamuna hula-hula nami tante nami di dona tua-tua marmuda dona uli marmuda nadenggan gantaman godang muda-muda pada mutu godak tokai asal saat nauli saat nadenggan lau pasaton urus sitorok rabu mahami tu anak konamyon ada man naho bartusi
matutu asa balita pagabe tugida konsitaruan moro huida hami hamu namar donga tubu namar hamarandi takas mahamu atong gabe takas do hamu huida hami masih pauluruan matutu rajanami kesehatan nga anok peru patahami kuari hamu yang rapat nami anok kidono muna boleh mainan di jalan topi sudah lu mau bikin opar di borumot ya karena tubuh anak tidak sama rasa hotan asa sohot semua ini dia kapangkat di tempat hatta maka pangkat pada ni mana tewa itu hatta joroni panggil punya rejanami sa mai pasatan di hatta bagi hatamu mana panggil mu sedarion jadi rejanami asa rohami lau masobba tuhamu dan sudah puluh nak sesakot belia dan sudah nak sepatu parno sesedia las disoma hami pasahaton pisah halasan pisah naga jagira janami balas marohamuna las disoma pasatami dohot hasahatan na balagay balas marohamuna janami imajo pangiron nami nuna malon nami asa hami johululan nami yon baik tau majo tentang sampai mamang baru dinaburu nami rohamu tutu manoba kami hula-hula muna dipatu pahamudo sianna tolak gogo muna dibe kamudo marbunga-bunga tangan nami laos di pasahat tamu pasti tua natong genami laos huhut di pasahat tamu piso nagajangi tuhami hula-hula muna Didok na tua-tua nihutur dakka-dakka akatek-tek ebing-ebing rohamu amang boruna boru marsoba tuhami dibe kamudo tangan nami huhut mardonga kebel mangido mahami tu amat-amat tua debata asa dipudian ni boru namion maninggal hot sanga pun maninggal hot tua asa tuburi pakat tuburi hotang diduduk ni paridian turia pe hamuna mangalaka berenami pahopunami sude keluarga keninggalo ni naboru namion tusima ada kota persaudian matutu rajanani matutu
laos didikyo di pasar tamudo ima berupa juhud manang jabar nabalgay laos tokto mahami mangidoto mata martua debata asa marsikati dihamu gabe manyudamu di badian sinur pinahamu na di huta matutu raja nami matutu asaha masulu sahat tugotean duduk ngati garas di hita namar baru di pudian ni boto namion leleng mahita mangoru uhu gabe jada horat toral matutu tulang si monang mamang baru dilo na tua tinahu mual tio binait tu pangohatan bedamang madihami si tio laus pasaha damang tu hasahatan di aku anak kami dari kami baru kami pakai saunari di soal di mana pun di butuh nami on acara suara nami ada di tinggal musre kami di betul so ni yang kangina betul di doa punya naik pe kamera oh tulang Malutol di Pakatayota Universitasi Batu Ulos na mga dibutuhan mga napiga araya sa Rotakas Malo-ulos siya kami hula-hula muna sa 15 ma tayo manunulus sa nakkalay baru baik kamu na tanah standar kinakilay so dalam kami kutang namin jadi semua ini memang partai nami dari sok kami na yung nomor hulu pasarawan pasatu pulos sekali lagi itu anak kembali ada mau zaman gudang mula-mula nas burung atau kotak soba satu pulau segabi-gabi tolak tenang baik damang mah no partusi
hamot kaburu nami. Kabere nami. Tataniyo tabarwahon. Khoti tadi udulat tada di kanata. Asa tabarwahon ula-ula guru. Bere Barang lupa sana si honok sa apalauti Tuhan. Gawe telah anak king. So hanya kayo at kalemo at mo dan menghihigo o punami sa ranay na sumanguli lima dong at sabaray ba't kamu itu dulu lima sa torhatop rorok kabra popuda ito bejoma kator jam Rodanami malate marok ka matari bata ala sirto rohana na bulo ita kapat pangbuhi ibagasan na ipaso iti ki pramod dingi jon iboto namin ngapek kay do baru tung arong pe akan nagsarpup pangalahon ni jon botok ko tuha mo na anak ko na kasay hindi mama mas maso matari bata para mamubuan usa na tung Tanong kupas mahamok kaya anak ko namin sa muna gabi na kapaupi bago tumara di ako puro namin doon at kaberi namin Maula ate matulang raja nami jadi tuksong ni pe ulos na upasa tayo ito ako kaya anak ko namin ipasang na mga putuluan niya rin di po diyan di boto namin yun ito gabi na nanimba muna ito sila na muna oras sa mo di buta so ni nang doon di panganak ko matutu sorry mga tuwang pama pitang manamulis walaupun na sumarok hidup na kubatua dihamun sudah yan akon namin anak manamulis baru torop dengan muna may sahat sa rumah tu matutu raja nami lima tutu balitag bagabi may natiyak oras mamuday hutan so ni marohon na rin pangarap ko matutu sahat solo sahat tubatian nung ako pa sahat kami ulos torop rapuy sama mo oras sa gabihan mabuti maragya mo yan akon namin Maula lumobi di anak ko sa luhut na lumo pinopar ni ina nami asa tubuan anak tubuan boru dapat terok ke makanahol alani manate mari Tuhan dinat penatupang ima ulus namanyari asa tiara mo tupang gabihan parorasan si jalon anak ko mo sa tikiot ima si jalon mo sa Tuhan itulang alahong kapamiroham raja itulang nami hamu debatan dari hami majalo siya Tuhan idok Tuhan tayo sadar di birkoy kumati roh raja nami horo debatan dari di hami anak komon mangiru siya Tuhan tayo ala nung dipangiru ko marhiti ulos do hatatanya yang nakeningan di pasal Tuhan tamay tu habis lalu nomor hambaran di lumumnya tu penopar ni di botomon lang di bawah kamang baru alani raja nami Roma jo hami lao mana kamu mana song malia pesto bilang kamu kalau terus song dia kawan nabi raja nami dah sudah pulung nasosako belia dah sudah uhus patong nami nak sosedia la soni na patong nami mana kamu ima piso halasani la semagi mamuse doh cabar nabalgay raja nami cabar tulang bonai la semagi mana extiutio ima dalam mangiro Tuhan musalu na balas marohamu ima tulang Dapat sopa tulun ang kadama sa kotak sopay.
mardongan hepeng na kapani pamaratakta. Asima Tuhani, Tuhatan mertua dari bata, dibitan ulat tong, sinur maka binang muna, gabiak kanan udah muna, akan nasamar sohotan, gay marah sohotan, akan naso dapot, akan pinopar be, lowi dapotan pinopar, akan par tiga dilihat maka pangomuan, akan par silkola dilihat menghabis syukur. Di burian ni napuro namin na takaholong yun. Tabba bari ang mutak kapacamotan, dota kadiuri pacarian. Doon namin sa unya tayo na tua-tua, bakot man marhalto, di gatang dirobian. Oras namin raja yung laulam na jalo, soni maraja ng namin na mahalian. Kami, nasa hagrat na sa kami raja. Anong tulang sa tulang nga. Ang padi mo na musik namin. Di ba nagtuo, di ba ito pangatan. Bedama ko das dito, baru matukot ang satan. Una rohani tubuh di alam kulon, ima mardikas may alam di alam Tuhan sana ina siap toka-toka di bagas muna. Alani yang muna sudah komparan ni, letuan na porunanyon. Saya di pasu-pasu Tuhan mahamu, dia akan nasona botan rokap, saya adok mana botan rokap, dia akan nasona rearak ton, saya adok madilet Tuhan. Dan aku dinasida dina ada perkara juga pena mengalami perkara juga tonton nanti pergoloi Tuhan nasida mengalami perkara juga alam dia orang baru soal aw otik patoran sosoti Tuhan muna asal mudah muna alana bapak nabi do idokon dua dari mati dodohon ale apalah itu kontak kas sembilan dan boiro alamana berak kalangan berak sehat putih zaman tinggal di muara jadi postor aku di ala itu aku di berek kusbena saya di masuk Tuhan mater lubobi tu si pahala saya tak mau nak botar roka amanda kalau somon pada lagi ulo selama baru buat pala nama baru sangat munawat emang baru dah jadi ada na tuari tunggu Ria Raja dan rohani Mahama kaya ng guru jadi seorang anda perdalan nyulos si Bayron nami lima tulang nami si Marak Aritona saya ada mondok si pahala ala somat sohotan dopeman oh itu kalau badidok kalau hari madokonnya membaru si pahala jadi saya ada mondok si Toman ala somat sohotan dopeman asal timur botar roka imana dilihat Tuhan di mana asa adong doman ni ito dohon na tinodohon na abani nakaningan jadi sada mo tidokku sada mo tu tetapi do amang baru raja ni ang baru betul lah ni kentong raja baturi dengan dulu pasiat do terbangunlah Purnami do keradatan. Lalu kami bercita apabila kami dengan kata orang. Mensuki itu yang ada jam dulu na Purnami. Tong dulu hatta. Alam sidang kita semin peduli semin. Alani masing-masing materi bata dulu ke sedero. Pagkatik tinang ro. Saya dapat menfutu waktu syakar dengan orang. Dia tu sudah gabi sa pagtutok di buat kecil pencarian. Selalu naik kasih seloha obat simpan kota. Betul lah. Jalan ini lo baru. Jalan tengah nani. Sebelah surat tadi yang baru. Oh betul lah. Yang nani kami tuan jadi pohon nani. Legabe tapi horas. Kadang mah tuan jamula. Kadang mah tuan kasopai.
nami Allahumma rabbana bahamuna ala pengiran nami raja nami molo tu semua dia bedalan di sempanami lasmar rohani bara lasmar rohani tordimuna dan namar tois dan namar hulit nami tunggu depe na terpatu bahami ala ni raja nami raja bahamu. yang kenapa orang tubuh nomor ulah boru. Pada pelatih goda kami memboru ala nang roham itu bagas tubuh kunya lamang menon ima nang mengembasi na boruhon inang jubolong marujungi. Alani kami madok pelatih goda bertotong to raja ni amang boru nami. Di son humerek kami di lek kamudo juhuk na bersaudara dohot aik si tio-tio lahosi numon nami. Alani saya ditabai Tuhan ma dihamu akka pasung-pasuna ahapena ninuru muna Tuhan ma nabaca pertama Tuhan musaluna pemparani na boruon lang jumulu marujungon na di ulat tasadaron ima di pasahat nabi tu bagu dalaman ama pada nabi ala nama saya be hanami baidamam ma tinawai tio dina Tuhan satan baidamam si tio los paduma Tuhan satan